هاولر أنقرة وبغداد دلف ولابات و كومبونين چرو پردانه در حقی پیواجوی آشتی و چاره سریه و مسئله چکدانانا پککی. دوین اف بريدا او اخفتن و گود که تاتنه گوتن مسئله پروسه آشتی و چکدانانا پککی تنه اخفتن لسر مدیاینه دا اصل خدا تشتک دو واقع دانینه هدی نامینن و راستی دیار دبیتن. اوازی تفرو که کمبونا شاندا دمه یا امرالیه دیگل سر کماره ترکیه رجب طیب اردوغان چه بو دهیجی دیگل ربر زندان کریه پککی عبدالله اوجلان و بریار صبحیجی سروکه میته ترکیه سردانا بغداد بکتن دیگل زدتری ده کسان در حق مسئله چکدانانا پککی کم ببیتن بگشتی وان مجاران و پیواجویه و یعنی دهاتویه و پیواجویه جه هجای سینان چفتیورک پرلمانتری دم پارتیه وانه جه انقره دپرسم هجای سینان تب خیراتی کردستان 24 مراغ دکم دکمبون افروکیا شان دا دمه یا امرالیه دگل سرکمار ترکیه چه هاتیه بحث کرن گل اسپاز کم سرکتم بخواستم جوارا hayatta dem parti sevledana biraz Öcalan kır. Dibejin ve Öcalan gotnaviye peşniraviye ki ev pevaju aşri bilije kona kan nü merhala kan nü. Kanat meve ki ev peyamavida yani ki bilije kona kan nü. Dina ve kona kanu da jibo çareserkirne mesela Kürt yan bu çareserkirne aşriya mayinde tera çiheye hem natiye diyar kırın le koya ki de peyama Öcalan da ki peyvazı bilije merhala kanu ve iro saat 5'e da haditena hayata demiu ya Serok Komar Bres Erdoğan hebu iro ev peşnera Öcalan ev konak vije merhala kanu Serok Komar radasa Serok Komar bakın ka encam ve çibo kombun demahika tecaya Sinan kombun çebu kombun aşanda demed gel Serok Türkiye kombun avan çebu kombun cevin avan demahikat le mesela guan guten digutin mesela پروسه آشتی و چاره سریه تنه گوتنه که سرمدیایه دا اصل خدا تشتکی وهانینه پکه که پابندی بانگا او جلان نابیتن لی ده تا چاواره کرن ناو و هفتیه دا پکه که بهتن لی پیش یا چاوین کامیرا چه که خدا نیتن و پروسه در باسی قناغه کدن ببی قناغه پاشی و چیه؟ قناغه گرینگ اوه یعنی چک بردانا پکه که وقت سمبولیکه لسلیمانیه او نه وقتی که پکی دکتر بین شک بردانه وقت مساجی که دیده دولتی دیگه که از این شکا بردن آگاه یکمیز از داویجم لیگرک دولتی جبو شک بردانه بیشتر بینگه هاوی یا قانونی یا یاسایی پیش بینه یا گرینگ اوه که د مجلس لاموزان کمیسیون خطا واکرن سرخ مجلس وقت که همو partiyan namzet koyu komisyona rabes kirin eme demirdes ve komisyonu bizcivin o havin yani naber ne dene ben naber bakıvetin kem ev komisyona bilgice encam akho yani encam çiye komisyon nabi belli çibu navarok ve çibu ama hinat diyar kirin eğer konu gaddayı evet ki çekberdan encam ne sedeme çekberdan demir ve şayet devlete şibeke شو اگر بگاوی قانونی یاسایی باشه اما هجای سینان یعنی مثلا خو هلوشاندن و چکدانان پکه که حتی ویده میجی پیرا با زیدتری 5 پیامان جا عبدالله اوجلان هاتنه دیک پیامجی دا دخوزه تشته که هم بری چکدانان نکریه چما مثلا آنها هونتین دخوزه گوهرتنا یاسا یا درخستنا یاسا هم گوهرتنا دستوریت کن دو مثلا به هفره گریداینن یک çekberdan PKK'ye dedi çaresekirine mesela Kürdistan'ya eğer de komisyona meclise de naveye ve kembejin terör adı Türkiye o yakıtı hakikaten neteri ve havcana ki o komisyona avabı hündür bir tişek şey ne var le navarok evi çaresekirine mesela Kürdistan'ya erçak mesela Kürt ام بین سال هفته سالی ورد که ترکیه لکردستان بردام دکه اوه ور روزه ده مسئله چیه
navçılı dikin, çareseri çiye, evara rojede. Jibovi de peşe rojeda çekberdan gaveke, bingehiya çareserçine psikrikal Türk devlet serida gav bavja kanuna bingehi bugara ev gava dövbine. Ama hece Sinan ez merak dikim tenê Cenab-ı Hava dibêje mesela Kurd û Kurdistanê mesela dem nabêje mesela Kurd û Kurdistanê dibêje bila mafê Kurda bêne danîn zimanê Kurdî bibe fermî hinekî yasa bêne derê xistin ku em berê piyê xwe bibînin qet qala Kurdistanê nake tu dibêjî mesela Kurd û Kurdistanê yani tu bi xwe jî parlamenterê demeyî yani wa xwe yek alî kiriye wa xwe yek alî kiriye ka hûn ji dewletê çi dixwazin هوا داخوازه خو بنویسکی دانه دستحالاته؟ نه ام بود سر گلک برپسیار دم ایدر و ایپکک ایدر و ایهندر و ام بین ایدنی داخوازه وانشیا دبیجین که ام آرماج دکن که دستور بنگهی بی وارتر. ابنا ملت کرد دستور بنگهی ده بی قبول کرد. مافی زمان کردی و زمان فرمی و زمان پروردهی. Yani onlar sıraya var eten zaman le binabara ben hevdetine öcanan o devleti de çehede de rakı mesela Kürt Kürdistan ya da çareser kırma av jibo meyro ne diyar eğer parti okura radest kire dem partiye revaberiye da azvayı teyne işleme ama ev xoji ne perz gireke hecaya Sinan mesela hon veke parlamenter demine hon bixun zanin şanda demeya İmraliyet gel Erdoğan çi bahs kiriye hon bixun zanin daxwazên demê ji dewletê çi ne ji bo dahatûyê vê proseyê ma ev di esra xwe de ne têmasiye ma eva dibe çima gel nezana mesela hon çi de berpisyarê demê xenetê me hayevanlê heye binabera Öcalanê devletê de ustaleke weke bên hevdîtin û berdam dike daxwazê Öcalan şiye li devletê ji bo mesela Kürt ya demirçiye nabera reveberiya demê lê heye lê ez parlamenteyê wanê me ez Partiya Komünîst Kurdistan detim. Reveberiya demê de nima bi bername ve de careke dîzî gotu yani di nabera demê û em bên Öcalan û PKK de giştine çi merhelê hîn ew ra giştire natine parvekirin. Belki reveberiya demê hawlê heye ya milletine. Başa. Mesela husa girtîmayîna zaniyarî û hûrguliyên divan kombûnên yek li duyekê dihêne encamdan aya şik û gumanan li ser dahatûyê vê pêvajûyê ji bo gel ez bêjim durust nake durust kiriye yani ama bi rastî jî dahatûyê wê derencamê wê dê bi dilê gel be eger bi wî halî bît ez nav gel da hilatim li her demê nav gel da digerin herî zêde gelê Kürt o wekem bên dengdarê Dem Partîzî dibêjin ki pirsgirêk me gelek giring henin ê aborî henin ê çandî henin ê wekî civakî henin lê mesela me herî giringkirî weke va mesela Kürt Kurdistanê çareser bûye nebû yani gel vayî dûne vê pêvajiyê wek ê pirsgirêka Kürt çareser bûye an nebe ji bo wê şik û gumanê gel heye li ser vê pêvajiyê şik û gumanê her kesî heye lê em dibêjin ki çekberdan giringe belki vakfın peyvajı ve peşiya siyaseta sivil ya demokratik Kürdistan'a bakır veke jiboyan pişkiri dedim le çareserkirine mesela Kürt eğer projeksiyon akanını yani de destura bingheyde hebuna milleti Kürt neyi kabul kırın zamanı Kürt'ü neyi kabul kırın madde 606 neyi guartın çelu dede neyi guartın ve şağı av tane tevatı ki pek çekberdi de vak embejin خود خارده سیاست که سیویل دکن اوجی داغه که لی چارسه کنه مثلا کرد مونه باشه او ماده ده بهنه گوهارتن بگوهارتنا دستوره ما سرم کماده بیجم ما حش حقوقناس وظیفه دار کرن که سر و کم بین دستور بنگه نو بخبتن آن قامت ما که اگر سیاست کرد همو پارتی کردان همو قانون اوکه بین سازی سیویل همو ام بین رفشنبیر ایمه سیده بین مله ایمه گل ایمه وقت دخواست خود به هفره یک دست رادس دولت نکه دیوی هزه دموکراسی ترکیه دخواست خود وقت ام بیزن دهیلا دموکراسی آزادی دا پیتنین را گشتی را پیتنین لزقاق و پولان نین زمان de meclise de parti vak opsiyonu muhalefet yani denk nemij bu guhatına destura bingeyi o da xaze xanan zaman tane AK Parti guhatına destura bingeyi evi kasbe.
باشە gelek spasiyata dikem hêjaya Sînan Çîftîyorek parlamenterê Dem Partiyê Wanê te her hebî.